Wakomori mlio bonze na nyim mlio ondani tosana salam tasiri hondana harma enkwatso hatu ya mfumo uskole unu garor jay harma nukto ikao yo muhimu kabisa harma ensi hatu na de nukto ihusuo o mujtama wa kikomor ani de societe hatu ya shikomor bitsi mutaalamu wahe o mujtama sociologue sha ngamjo sana ni nangalie mbabi hizo ikawa ndorigo nao harma ensi hatu emakati ya misho hiyo ndio nukta muhimu ikawa ngejo hizingara harma shenkwatso ya leo waima kabla ujarma nukta inu amjobirilia harma nukta mbili hamukta swar nukta handani ndo hanzari esherizano kaya harma makati ya misho ya nurishi ya hongarishi yao mivume ila yao harma enzi ya sumani azali yauka ngwanza wafanye mkoonti ikawa waupara reconciliation nationali samaha haus wa taifa garjusa masuala menji husu mkoonti unu ambao reconciliation nationale kao asumanazali no nazi baraka wahi ngo hudumu waje wafanye emakatia jao ebanu garifanya reconciliation nationale ewo manir lonuo hindi dawu na haina wakati asumanazali yarongo wao daino wanazi baraka wao ngo ambao ka miongoni mwa zenongo zilo harba entiatunu de amani ani warambia kangabo amani harma siyo alafu leo tsangwa jona bekana nifanye reconciliation nationale yo uja wandu walo harma umani naomba kakabati amani kabati umani harma siyo ensiyo amani hala dara waunda hao ni wakati warongo wao yani sanga monao mbabi unafiki ulio harma asumanazali no wanazi baraka wahe wajabani wanabia ndabo hena usukanga bo amani harma sinu amani hala dara harma sinu halafu leo wajongo arambioka gilatiborde harma mkotsi wasawa ambao reconciliation nationale abo karsuelewa mwana nzo zali haneba zukiwa tu dinasuri kawa mzima miongoni mwa chapakala mehensi hatu wafanya maanzishi kwa hambaka ritikubali hadana waka asumanazali gonzo alipare yende harite pasheni ya release sumu omkotsi unu ya upara unu reconciliation nationale ani uparo wa Komor yende wati harma pashe ya walise sumu ritikubali rifanya ngo hamadizo inu amani reconciliation londahu umani ko dahu harma siyo na wanambia ka amani halada harma nsi amani halada rabotiju yabani reconciliation jori tsari fanya leo ainu ya hindi nge sisi mabariki shansi ngarambao ka kartukubali unafiki madaunu kartukubali udhulmi fu madaunu kartukubali asumanazali arivuze kafu matoni tena hasibabu de mikotsi ya hena usiku ya leo reconciliation nationale leo dialogue leo assise leo tijindini ani hatartibu za utaha ya hensi ya kadamize jamhuri ya hensi ya republic ya hensi ngonzo ya kadamize hafaida ya enzi ya ufaume sadi enzi kao gujo hansi yanike mwana wahe mwana janike mwana hata waje wahisi nge sisi na barisha Komor ngari haramishao zengo zinu doka kartu kubali andera sasa nyiwa si wa Komor ritilo harma pasheni riliswa sumu rikubali mabadili ya kisharia ya rabo ya mafiti ikao faliki ya mabadili ya kisharia ya ndoka asumanazali ya baki ya harma hizo hata yauni hazime reconciliation nationale ya winu badi ranzali jo ewo manigo da hu na wambaka amani hela da harma nsi nge kartu kubali zengo zinu gari zambao na tida bahanga sita yar yaukaya wa Komori wanji harma mahadis ya utaharito yensi harma opirizo kaundo ya tilo na sumanazali na wanazi baraka wae hama hadisi hamwelewano hambadila no fikra ili rihuye yensi ngoi ili ritaweze unafiki neze makriza asumanazali nge garzambao kaya kartu kubali ze makriza azali kwa wanzo alibehe wanzo atowe jamhuri ani na inu ekimangara ambao republiki ikao hena mzima harmasi ngena fursa ya utoka ya rume za manaza hensi hatu eka wa Komori wa mkubali ya fursa hiyo hizo zoka voti za halalifu rivoti mawakala rivoti mamera rivoti gouverneur rivoti wa jaune rais wa hensi hiyo de tafsiri ya shambao republiki jamhuri bahi asumanazali gonzo akadamize jamhuri inu yaribehe harma enzi ya ufaume ikao ngujoroha ya hantize mwana
bahe mwana ya rohe ya hatize mjuwa kartu kubali ngo hamadizo na kartu kubali unafiki wa ukangaribe ho harimo mkonsi ndera lisi wasumu mkonti wa reconciliation nationale eba ngo reconciliendo na uhambaka amani ihala dar harma entiyo kartu kubali ngo hizo ngari zihara yao nukto hada na kadari bilie nukto abili hautimizi ndo mwambia likaya wananyasi mabarikishansi kwa jimurao emakatiano hamashe siwa sanzuani isiwekao asumanazali heze makri za hae dani salimu hafikao wananya wanzuani leo wanzuwa mnade kana ye ero wafanya namno kawatia ubawo watia upando kabati mrusubuti wanda hamashe siwa sanzuani hababano ngo haufanya bano ngo emrubishi wa mwando wanarabalishe komori zuki watu Muhammad Mutu Hasana heze chida chashi zahe ya uwana anezenu ngo hizo hafanya conference de presse nzuani makatime nji hata mzevoti za ndabo za hibwa za hema mamera hafanya conference de presse hafanya mabunjilio hausana ya towe upando kwa uhezi wanaye hezi kabati mrulu na ruhusa ufanya mbano ngo nzuani yonde mana ka maudu hawazima ne mabarikishansi hahati mkonti kirasmi hauhadisi wazima ne mabarikishansi wa heshe siwa shanzuani na mabarikishansi wa he ezisi wazindwa jina bali hata mabarikishansi walio obonze wasababasu ili nzuani hawenda wa hadisi namna ya utowaye nti harimo zitabu ziliyo enukto itimbi ya mkonti wa maudu iho nzuani de nukto ihusuo omsomo wa henti kabati zo mkini haniha harimo nti hiyo eka karjanika satwa omsomo eka karjafanya namna ka wanahatu wasomisiwa he namna ya ladhimu ebarna majimshinji ya he mabarikishansi husu omsomo wa henti yatu namna ya usomesa ya wailmisha wanahatu ngaijo utoolwa harma omkonti wa maudu hawazima na wanazioni mafundi wataalamu wa homsomo ne ze family wa babano wazazi hoka zengozimu zigusu omsomo kazina uto ufanyishia kazina uto hambishia batina wa babano wazazi wa ho wana batina ze sindika za hema fundi batina ze sindika za ho wanazioni batina wataalamu wa homsomo okay sisi nifanya ye shua yokanga ndao nzuani na yo ti shua yafanyiha haitoshahura yo shua yafanyiha haukweli hoka eka harmane nti hatu nzuani abo bahabikao ngabo baheya beshe wala la ilmu wanu bahakaze likoli zakausomesa emafundi waje wasomeso wana hatu wanu bahabikao ngabo wakomori wenji wa hese shanzwani kao waheya na utajiri wa ilmu mafundi wenji waheya hamashe shanzwani kinyume ya he emasi wa maurajina yabo yekaba lazima fakaye mkonti wa husu omsomo omahala lazima ufanyishie nzuani yonde mana naribalishe komor wafanya eshwa ya ukangwa indao watowe kirasmi ebarna majihao ya he umradi wansi wa he komor uhusu omsomo harima sesi wa shanzuani haubadzima no mafundi wenji walio hamashi shanzuani haubadzima sisindika zilio hamashi shanzuani haubadzima no wanazioni haubadzima no wababa no wazazi haubadzima ne watangazaji ikao kwa unefuso wa uzisa ema suala hao miongoni mwa zenu ngokao rizamba izuri zambara zihale bakari mvula na hakanti na ufanya mikonti na wakati asizi baada yabo mufanywa ishio livro inikiwa asumanazali recommandation ezo pro twanzani dazi kabati ngari mwambia ukaya si ramba ukangela thimuo le palashio litola limehwa mai likoli ya kimanga manato zitanzania ndi bobakari mvula na ngoli ndi njonza urambia ka harma omjolikoli wa mohani ele palashio ngalinjeo harma elikoli njonza bobakari mvula na urambia ka harma omjolikoli wa mohani eluha mzaze ya hatu ngesomesi wao oana harma zelikoli mshinji zilizo na johanza cha tidena usiku mikonti asizi fijo mapesa angamizi wao vatina kangabo rihundao en retour garambao bakari mvula ndaona athmani azali rileme wana mikonti ya rabu ya hanyu mfanya mikonti mwabaga manzao mtowe mashawi na husu omsomo na radijenziani ngari lau hindi rambi ya ukamwahani na streskele bilizi nuka palashio ngalinjao harmani kodi apana rangeze razma na zida basa mafundi watahwa wailmishiwa wasomisiwa namnoka ngwanji yao harma elikoli ya kimanga wasomese owana Qur'an ani rihuna namno kakari
kabati parashio kabati na likoli sha zingo hizo zisanganyiwa zikenzima na rihunda namnoka ngari somesawo owana hatu eluhamza za ya hatu harma ema barashio ya hatu harma ezelikoli zimshinji zatu harma zelikoli za msomo wa juu hatu abo nanzila basabo bakari mvulanda njenziani hau ilmisha ya mafundi hawani kaze fursa waneze biswara za kujua wa ilmishe wasomeshe wana hatu khelu hamza za ya hatu ai tunzi juhanza shasi lo kaina wakati tujamanu jonambie ngarifanyao asizi ngarisisao ngarihezao nge wananyasi mabarikishati kama nganyamase shanzwani ngarimbushironi mkoti mwema hazi njema naomba Mwenyezi Mungu rihunde faida ya heza nukaono mzisahau na huomba mguka wasaya wa mnunge mfano mwema unu litikubali shesi wa shakoma wa shanzwani shihezi wa upando na serikali kaka basi mbu ujofanya mbano ngwa masi shwashinu shosi wa shakoma sawa ne masi wa marajina giladhimo hena mzima harmasi ajua jitekeleze hawabaze fikra zahe reka madamano reka mtekelezo fikra reka conference de hena namna choka unyonsi nge yonde nuktura kadaribilie kabla unji harma kwa tsu hatu ya leo kwa tsu ya leo tizamba ngarija harma omujtama wa Komor omujtama wa Komor e societe Komori ikanti harma iwalwa hawi ihansiwa harima nrabo omujtama wa hensi hatu leo baki harma nrabo wando ununo mshinji inu de fondation ya zingara omujtama wa Komor nrabo ezi tonrabo ihonda zi kabati manongo ilo kweli harmanti hiyo na eni manongo joka yendoka kweli sha yo nzima haumbi ili harmajana itongeza ibalonfia nezendrabo zilo zinji garjota amamifano bado la dibaki mathalan harma siasa lazima harmati bake siasa au siasa nda ina mwabi siparo tafsiri banu Said Mohamed Sheikh amboka siasa waonga walio harmayezi na walio bavuni amboka sisi ngere wasuli kanajo fanya namna hiyo lijofanya jao bahi izole au harma siasa zile handrabo walio harmayezi ngomba ondrabo hena usiku kwa tingora mbi andrabo walio bavuni bao kwa tumba kweli kwa tubulio wahambeze kweli za hao haukawa besoin fia ani yamudo bahandra wasuli harma omujtama wa hatu siasa ile handrabo kabati mbako lito kama tifanyao harmanti hiyo ganzao harmasia sabakaye ni chaguzi za uhalalifu harmanti yatu kabati ni chaguzi za uhalalifu harmanti yatu ngalazimwa madhamana kama dhamana wa uhalalifu kwa ngure ngodhamana shane kengo ngawe na zembale za uso ne mafuzi maraji yakaushinde ukingie eze dhamana hizo leo tena namna hiyo leo ngojore ngwa ukedhamana baba ho rais ba mumjini ha rais ba we mwanzani wa rais na bala kutina zevu zembale za uso kwa ukingie eze dhamana hizo abo rikansi harman rabu siasa ngi harman rabu leo tiono juzi serikali yonti pia emawa balozi wali harman tiyo wabali wa honda helenje wende watamie mnaso ani yode la alama yonesawo zendrabo za siasa ya Komoro mnaso ngobaliyo de serikali kamil de mabalozi wali harman tiyo yonti pia wende helenje watamie mnaso yoke jaka pare yoti pon ya bali ya shindini honda mwali ya tongezari rikurubishe sesi washangazija na mwali shawo mnaso ya la helenje honda maweni ani hapo msanga mwanao ezendrabo za hao wandu wa siasa hao ya serikali ya Komoro hapo tujonega zingine zinji Junaidi harejezi harenge mwandishi jumla wa serikali wabidi Junaidi wende de mwenzendrabo juma zendrabo harmansi hiyo ya raba ndrabo zinji za usomwenje zaidi ya miliari 12 zangamiziwa za ukari hunda mwenje karja hunda mwenje karsina na hunda ikati shongana utovu hadi hana jeziwa leo harmaze dhamana ani hoka badala uka kinyume kana litsahe wanru wajoshinda wakingieze dhamana zinu hautoa yensi harma osikini uli harma yensi cha garangao Junaidi ulakao hakaban hangamiza yensi haisijini hairede tihindu ba wende mwanzani wa suma nazari wende mwanzani wa hemwa na hahe wende mkaribu nao na ikatina zijuao ani yo alama yonesao zilandrabo kaundo za kansi mshinji harma yensi hatu ngabo wai wasa waziri mzamani wa mawasiliano ikawa harambi ka ngujokaribulia kompanyi
ya ubalia wa Komor obonze wasilo masiwani au ho masiwani wasili obonze jahama da chaf ne kesu 2022 leo ngasi 2025 bahi habdi harajeziwa tena yani yabo umujtama wa hatu harma ya siasa itobaki harma nrabo eni wabondabo eni mwizi wode jorengewa ni kwa dhamana hauya yatukuziwa yabo tsike jona usonije abo tujahonjeza mifano mingi harma namna hiyo hena usiku nrabo garambioka harensi hatu ngajoka uka emerja bana mahabitano tsika oke tsina mwenje kaitsina maji kabati msomo kabati unono haringio emerja bana mahabitano yani omusama ubaki harma nrabo abo zirabo hizo ngaba wasibali yao hauzungula nizo wasita mkobani hauza zirabo hizo zatoke azali haringu bewensi ya Komoro harma emergence bana mahabitano tsika oke tsina shilio kana mone juzi zebatanizo wazifanya harma shay wanza sharege ike juzi belu ajaba ngujamba ka ngatsa usama hamkininga bo ngoza tufanyishia ka de transition yani rewambia kabanu gouverner c'est prévoir ngabanu transition mtu doba kimje muifanye osuku wa mangawa ko jaha winji harma wakata ile jua ngam kama dhamana bahi transition hiyo ijofanyi wakati valio uhafifu wandu wajao masiwani shasi wakati wa Komoro ko jaha winji ho masiwani ani yote jambo nao ka inunsi kao wanu kao woti madhamana haya narje harma nukto asai kichongezari woneka nsi hatu ibaki harma nrabo mujtama wa nrabo narje harma idini hale sote mabaka edini ya Mwenyezi Mungu batikemru hatezene dini ya Mungu hamba nrabo bahi enziasu manazali hena wakati wako hamba zinrabo zao wahurumia omswafu Mwenyezi Mungu mufti wa hensi ya hatu ya Komoro maskini nguna msaminze watu aporoja hama hutuba hambauka sambia kauza bange wode mwananya watina ukaya to wemba ushahidi toka uyonzi ya hamba kai mwananya kauza bange hadithi na haja zamba tina ukaya Arabi Sauditi wadoja walekeze mnansi woi le shartu dzima na mkubali Asumanazali ngi yabo inuma hakume na mitano mufti mzee watu huo hatusubuti hajari gabiliban hakazom haruma heula ne juba ne halfi ya hela harambia nrabo yabuka toka ustahije edini usilamu yaka wala mdu yambakana lazima yake ndo mtunzi wa he usilamu gujosubita harambia nrabo na harmo usilamu robaka nrabo haram gushangirio nrabo gushangirio munkar badala ukaya ya kharaze munkar ani yabo wanama wa Komoro ngamona babi uka edini ya hatu ikawa ensi hatu ikawa omujtama wa hatu ikawa lazima ke omshinji mengoni memishinji haumeze nguzo za he omujtama wa hatu na usilamu bahi wahurumilo wao nrabo haunafiki narije harma nukto asaya de nukto husuo emila ya hatu de mila de namna rakansi hale dikansi yabo haukweli hamaste na adabu harma namna rakansi harma omkonsi wahe emasi wa haso harma sesiwa shangazi de nuna mauka de ada na mila komijini hatu hena mraka hakane daraja ya mstahiki himba ustahi mwananya haukari kubaliana relewana mwendo hamaste na adabu na kweli leo dainunge fanyi hao harma mishinzi ya nrabo Chomruba na hanzi message juzi kaya ezipamko na zisani zidoka kweli mbawi mwananyasi omba Abu Malha bangi hizo za nrabo simjibia watimba kama mwananyasi ezi tonrabo ndazi harma nsiatu ranzize envelope zitola nrabo ranziye dhahabu nrabo ranzize nguo nrabo za mafiti leo ngono kiemba kitujua taifanyi waje utsadarage mtazi akazari balela kiemba zenguo namna zisonyo zengoza asli za hatu zakao uvalo no waze watu katusonyo namna ladhimu leo ani zenogopia zilale handrabo hena mngonzoke hede halola silola miliari majana matano na bala zile rabo leo kabati mrukubali yani lebo soni mwahe ani omujtama wa hatu urondeha ukansi harma mshiji wa nrabo khasa ndo harama mila tishia fundi watu
Kamaldin Ben Ali hambaya woka yafanya komante lukaya tikarama mashuhuli bahiti wono emza yakauloza habali ya pakela haba hatorenganilo haisasanya hata hazinziza hafanya hamala pakela harila pakela mapesa hajabala hajaka habanrabu eti maboka gabo mtokansi amkahusha zanrabo hizo yani riwasu dajale uka wa Komor haswa hunungazija ngwa utayari na wakensi waveze jo wakensi waishie nrabo waone nrabo wala hale mabaka mrushi ya nrabo shamduka uno nrabo mrusobala mkoba wa nrabo yajibala jamaa bekala mapesa wala hale wala milioni majana na balasi nrabo ahongari wajwao wandu wao nge emila hatu ikansi haruma nrabo lewo kabati mbako elito kayonsi mrukusungo bali ya juna la nrabo harima ngondo ya lole nrabo rafu wandu wao wadoka za miharuma na majoho na juba walibazahu nuka wandoka wafanyada nge likanzali ibina babi harama nukto aidu rumabia nikozi ba Komorka umusama wa hatu ubaki harama mshinji wa nrabo ranzi siasa huja dini huja emila ya hatu Yesu mfano bwana wa emila uka emila leo ketufanyiwa master ya ladhimu adabu ya ladhimu namru yafanya emila yinu heze nafasi zahe chamra tidajeza ho binguni na ikatina ho muswango ya merabo tishia emanya sikobo Ben Ali harama mjiteka jana ngaboka ngeladhimu litowe emila yinu kana njo hitowa uka izo binguni mzenye hususia za nchi yatu aliswali kajama nzo itowe aliswali habana ifanyihe maslahi ho wakati maslahi ya namna riyashio maslahi ya nafasi za mzima armasi maslahi ya wakati sharti na mfumo wa kamili juma ufanya batal hapo kana njo utowe mila yinu na ifanyishihe hamlola no makati rilio nanyasi mlio Faransa mlio Ulaya kama madabo ifanya mashuri yao na mfikiri maudu ya hanyu maudu makati yana ba hamana ho juande likoli hale Faransa wanaruda hama likoli za malibio za likoli za bure leo kama mwana wa rebaki nganzo mtia malikola malibio kwa nganzao au charge 80,000 euros par an 80,000 euros par an ngezo kwa zuna bombaba bomzaze ikango juhoba liye 80,000 euros ndio wafanya hada ule unangema pesa ula seja uba nge mwana kutoka Rwanda wewe mwana kutoka afanya BTS au hawafanya siape uliokanji ya malikoli yafanye msomo wa za kweli Faransa ibadili haleo jana wana kana universite wasoma bure leo nganzo mapesa kama na on back nganzo mpira malikoli les grandes écoles na zelikoli hizo nganzo au charge 40,000 euros na 30,000 euros par an ngoleo 40,000 euros wende wazilata jao harama mafiti ani nalisane kwezi bwa Komor rangalie babi makati rianshio sana lolane zemila za hatu ne makati zinafasi za hatu shamratine hajabi sanrabo mratine habalo laha milioni majana matana bala zanrabo mratine hawajiri dhahabu hende habari ngulolo hapo mna renti ngojo ulola urengo wanaho ulona wana mrumshi wa bende dhahabu uhamba kweli naona ne wajiri dhahabu jo wamerabo ka tibe hamita au mitano na bala zanrabo na bala hale dhahabu yabe haila bala mwaname moda honi hula utorenge dhahabu ila hadi halo leo tena namna hiyo atajobe habala ikajo kweli ngetingona mdu bala waja wairenge ka ela maleni nge khamuta swar kanza libilemba bi harmaye nukto yinu remambia ka ensihatu ikansi harma mujtama wanrabo mujtama wa hatu zembinga za hao nrabo nduvu ranzi siasa kabati voti za kweli harma nsiyo kabati madhamana wa kweli kabati dhamana kufanya banongo kabati uadilifu wa mali za daula rijarma edini ya hatu kao ikala dhimike do mbinga ya zingi za ngozo pia mafundi watu kwa ambao ndabo sito mfano banu mufti haramio kaya hasubuti hamake mwananya sambia kauza bange batina basti shadeto kayonsi mufti harambia ka Arabi Saudite kwa joko jalekezem nansi uo shartu ya azali ngabona mahakuna mitano mufti hambazi njisi na wasa wanu ngwa fasirio ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu hafada za hao za kisiasa azali no katarungwa yabo guto aya ya Qur'an izofanya uhindi ngwarau hitwa ngwa hibao zimali za daula ngofanya udhulilifu
ngwa sisa ontini enti omwiso de mila ya henti hatu kaso armasi so zangazija emila lewe irede handrabo wanungwa manao ze faminga zimani hao wandu wajawa fanyada hiyo homa siwani orejei oula ya wenjo hao ngwasambalia nao zindola ngazimini hao haukaza ndabongi zo zinji kairimwe na mamba kweli simwambia ni vanuka mratende hajiri mtao mnuna ngo wana kanga na wana wani hawa tsana beka omtawo hangu do wana wanu naruka mnunda hajiri mtao mnunda yamenrabo osoni mai dunia na wananyasi wanzauka emila inona izilwa kama mtahuzia kayu zenye kusuya za hatu na ifanyiwa hau kweli na ihafishiwa aliswali kajama nzo itowe hamana ihafishiwa kana ujonga mfumo kamili fanya mashuli na ifanya siku zima au siku mbili kana ujonga milioni majana matatu fanya mashuli kana ujonga gazi mzatu pia tsokati ya mfumo jumo tsone mangoma na banga banongozi ngena thimu rifanya mangalia armati ya tunamna iliyo leo makatiano wanua fili hena usiku ngoma kabati mbamra dikati ngoma abo omuchita makona ujohenda hena namna hiyo hakanga na milano ndabo kabasi jofanyishia wala kwenda muhazini wala kwenda walima wala kwenda harmaza za serikali wala kwenda maza zao za kinafsia shawandu wabaki harima eze ndabo zinu nge dikanza reshelezeka adwa omuchita ma wahatu kansi harima ndabo na ndabo kazende santi ndabo gazosongeza NC hatu hena usiku ngayangamiao gaisi hao ntini haramaze tabu ikondo zilio ikawa ndo serikali ngwambao ndabo kai mafundo wa dini ngwambao ndabo ikawa ndo wamila ngwambao ndabo abo NC yo hamba injashonga gazoka za kifu bano kwa leo ritani na mzima haramasi ya fikiri haramale suala linu haswa si wananyasi mlobonze kama mjomba ifanya mashuli yanu simwambia nikaleo owana waundao zebaki lazima ndio harmali koli za malibio eze kweli za malibio hizo ushashi 30,000 euro haina mwezi hana mwa na hale wakoso harmali koli za bure yabole kuna ujahunde 30,000 euro bombaba bomzaze wadi wasaga mizarma mashuri na wewe mwanange lazima yendeli koli nge zizora kazarma bien na risane rihauwe babi badili umondo wa hatu umujtama wa hatu ni makati kama riashio neze nafasi za hena mzima harmasi leo hena mzima harmasi yatadaji heza ho binguni yanzeke bala ujumahe kabati nabo zinafasi za ngizo hamba ni haku na risane hena mzima harmasi yalilie obosoni mwahe yonde namna nsijo ngura faida namna imalaho yatu jonda faida watujoka nyimani watujoka mivurano baina heze fami zendola zikena mvu sojo mana unatujona tsemrumshe au mrumshe ransi emrumme ige zozo kazana mbebano usiku leo watujoka za kifan hamara sangari rengao shobashinu habushuria mkotsi mwema wahazi wananyasi walio haramashi sonzoni mabarikishansi ikao wakaza mkonsi wajo kufanya leo na maud juma uhadis haufikiria ensi ngujo wajaza khair mgewa nike mahabba nensi yazwa jaidie zifika kama kwazi to wao hafaida hensi wahunde sawabu wanu walone nezedama na leo wazishie au kwa tushinda waziransi majawara jina ikao wajo zirenga wazitenziani hautoa yensi haramaze tabikao ndo ilio habando kaza kifa kwa tsatu kwa jona tena harma kwa tsasa makate jao atapaka dabo salam marhaba.